Жолдан бұзбағла, жол жаққа шықпағла. Ешқандай нарушение болмасын. Abicim bir süreti büyüdü. Her bir kızı sana süreti bir öğretken. Ağıyda görüne turgan yer yok ekan ha? Mikrofon bo'lganda Sağa sarıl ben eldim var şimdi. Hayırdan geldin o sen? Jıl çay nerede koyma onu? Gel. Telefonunu al жерге çağırdı. Попробуй. Бұл қызым не қылсай? Сен митингке қатысасың, қатыспай. Жыл чөнекқа бар. Турчу болбосо, Мен не Сен менет қыз, сен кел олым өте өресің адамдарды. тартып отам да сізді. Интернетке шығарып